Namar ka jingbun ki jingduna haka CHC Soyong nakaliang ka HYC Soyong Circle mentaka sini shitarik uleber kila yo ban ya kendu ya ka menteri jo ka tenat ka kwat ka kya kong amprin lengdo bandawa na ka menteri haka bayade bat ki jingdan kam ban penbiang ya ki jingdan kam has CHC nadu ki doktor ki nos pat ki tiar jingdan kam naga banta ki tiar jing sumar habakran shakilar pathai khubor nakaliang jong presiden ke HYC Soyong Circle. Kalau ong ba haki kendiat sengi baladap kata khat saw tarik urempang kaseng kalalit ban jurep ya kate ka CHC hadin bakila yo ya kajing ujor nagi pal ba jong kathan namar kajing duna ki doktor bat ki nos ha kate ka hospital bat ki tiar jing dan kam ban sumar kamtam ya kajing le tomet jong ki nong trei ki badan ha kate ka hospital nakaliang ka menteri kalau ong ba menta ka sorkaru kaduna ki doktor hapo ka jela ban penbiang yaki. Lawan itu kan itu tentang seni lawan ban kenduk jadi Dr. Amprin Lengdo dari Minister Insyaallah ke tak kau dia hak bang nilai kan sibut ke ke ba nak yang juni ya laya personally ke jing ke ba nak yang ka advice nak yang ka CSC Soyong kala sam jing habai dei ban sumari ba juru ya ke jing jong ki ba ki bai kendu habai dei ba ka jing lek ha sumar po CSC nilai kan sibut ke tentang sini ada pula Islam lagi kan tek kebangikan mentah kalau bah kalau kejing ujuan yang ba anak pojok baka CSC Soyong kamu bisa nolak ban ayat apa ya kata kajing sumar kumba kadai ban ayat kum kedan jong CSC nilai kan ru habede baka jing duna jongki nong tre kumba kalong hi po Soyong ki nong tre ki doktor ki duna senak tak dau kamla ban perform yang tak duty kumba CSC kadai ban le nilai kan nilai kepat minister ba laknokno ba nakaliang sorkar kadai ban thum ya kinong tri kat kum ka habini kamtam ni ba doktor kat kum ka guideline bala kadeu dak IPHS marbalai kum ba kalong menta hapos yang hiduna nak takadau ki sibun ki werak nak jing duna jing doktor te sawai bat ka benta ka banai lang jungi ngikran awak ni burom ki doktor ni burom ya ki nurse atau sengi bangilek tu kemut bangilek ban torsor yaki handai kejinglet jungi kalau ba ban lak kejing syah lo kejing ujor jeng ba te handai atau sengi gala jan ok tu kumbang lami ila UI segi press te ke bangi kan yang jungi kam kidon par ki benta awak ki doktor ki dos ki pedat doktor kamram ni burom yaki kidon par ki benta ke ba ki doktor lande ki nos ikan hek yaki ba lande ki kan kita ketian ki ba panbong ki ba te lengba jong kejingkan jong kiru lengba kejingle jong kiru kapelongi ba bandu jing sanya ya te CSC nilai discuss mentang sini bat nakaliang jungi nilai jemut si minister sa sorkar ba nang ban la kita ki bar kumba kalong kaneka National Medical Commission Registered Medical Practitioner Professional Conduct Regulation 2023 kaneka la kedau ba kita ki ba kamtam bisa berdawai dan kita kamtam lai kita ke ba sistem balik tak sumar ada kisah mau kisah ayu ki kisah penben dan kisah ban kentat ban sumar nak liang jongki ba akila ban a ki jing ujor sorkar dek kebangikan hande mentah kalau ban liang sorkar kali ban launch the toll free number utul free helpline number nak mentah kini ki bilang sistem marbalai hapor bagai kerja kombine ki bom skotnat kita kinong sistem lagi bahayeng kila ban ujor sia kaneka sak sorkar kenang ban liang sorkar kan simkia lok ta jing te kita kimat ki bangilekan mendaksi ba minister berkai ke ba minister ila kulat hangi ba long ba simkia ke soi pat ha ba jadi bat ka jing duna doktor nang liang dia macam ila pesno mene ba ka jing duna doktor hi kalong ba ki duna doktor mentah ni pom kalian te kumta kimlak bantung ya ki doktor kiba don kam hang tai po CSC tik ai ba nang liang minister ila assuran sengi long ba andalayo doktor saya salah bantung doktor hang tai po CSC ki kiba duna kan ko don train doktor minister mene ila ai ki ayu tamba hato sing ai ka jinglet jungi kalong pangintip kita ki detail berkhot handai ka jano kita te haru mentangi padio ki detail ba ki doktor ku bakalong mentah haru mentangi jang perform doktor tangi weida tendai don ki doktor ki basim mesti don ki doktor kiba lek pule tendai kum bakalong mentah hi pos yang CSC don tang iwe doktor ki perform ki ditu kinas pak kinas hadu mentar ni padio jing ditip babiang kamba kidon katau katne kamalo kamlong pat kum ka
baga guideline balak dia udah IPHS Benar, kira just panggil jurnal doktor. hantai po so yang si kidon kita ki badang duna tenang liang jongi nilai kan kumbalong ka tiar x-ray rumah ban x-ray tai ki kapat don mentak yang kedu tenang liang jongi nilai kerpat invista balong menongan yang sokar yang kita ki baru kita kidon kam posisi tenang liang invista ila kular yang iba jika yang ne ban yang kidon kam posisi Atau pishim makanya ban penbiang icakan. Kajingkan Bidang mun ang hulur kata kajingkan yung sorka. Kajingkan yung sorka tentang kalau kumpong ini kajing sisya. Katang gilaikan meneru kalau kumpong ini kajing sisya. Tihendrai ban ong ban alang sorka kalau penbiang na dong sedong hape dei ka kot ya kamtam sinong kedong i ba kajengai na kata kajing sisya. Tik ai ka bangi kentu na lang jumi pelong ba gilaikan meneru ba kata kajing yetu jadi mista kalau jengai na kajing sisya bangi kentu ya kata ai ka ba ikan long ba kerkum gajing kamu trong kiri jadi penbiang ini kita ni kan Yang tay po so yung si senong kisnong tu gila bun hapo si soyong si behapo si nong si nadu than leng khoi walang anta nong se anta weleng kun tak thading ye ki halun po si tu ka ita jing jor bo phio le pai ba bai dei be tak chidu na trekam chukata si. kumba kalong ki jing jor babun hi ki dei ba ki le he ki le meng plat ki nong tre nah kata ke dega ka ben ke ba jor ki ba kata dega wei sawai pat ka benta tek la dak ba ki le khan to kinos kim jam nasim yang tak responsibility bakin ai harapor babia bakin nyerap lagi pak por babia taruh dega wei don lu ki jing jor ki ba la dak le sim dawai po si aja ka baki doktor lan ki no sumar hang to kin ai jing sumar ki pha no e ki ski wei ba kamla ba sumar kita ba kita ke jing stop teng ide teng isu ibarat bro nang liang kasih isi yo ka pha no sabai da kam ai daw ba kam biak jing sumar de lo kita ki ta ki di ta ki ba nang liang ba